kadang-kadang makin niki penuh anten dengan merasa paling tahu, okay? Merasa paling pintar, paling wasilah. Arah bahasa batur baja makin si paling, okay? Bahasa Nabi, okay? Arah dua nikmat, sagi manusia tu penuh tu lalai, penuh lalu tu mencoba nikmat dua niki. Dia tu paling penuh tu girang lalai, sambil dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sadaya yang hormati para alim ulama, para tuan guru, para asatizah. Kebetulan mungkin sempat hadir atau rauh, mungkin enten tiak pulih jaga atau yang mau sebut di tangan sekik-sekik pasengan niki. Lagu kita doakan beliau-beliau niki mudah-mudahan tetap terpai sehat walafiat. Kita tetap istiqomah bimbing tiang pulungu serang sami. Amin Allahumma. Singkatnya, hadirin dan hadirat jamaah majlis zikir Nur Muhammad. Pertama-tama dawak sarang-sarang tiang pulungu sarang sami niki aturan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bepaice tipak tiang pulungu sarang sami kesempatan, kesehatan, dait kesadar. Lamun tendek sehat, ndek temau hadir. Ini nyaga ente bertedong berjawab di kisi Pinang. Okay? Kadang-kadang isi Haji Mako jaga, okay? Haji Sebir jaga si Pinang si Bati. Okay? Atau mungkin ni ke di puskesmas rumah sakit jaga doktor mantang. Okay? Angka alhamdulillah makin yang penunggu sahadir niki tepai je sehat. Kedua, lamu tendek sempat gara-gara si usaha napi jual, okay? Arak jaga napi acara ndek terpulih hadir. Jadi ketelu nah niki paling berat coba manusia. Kesadaran dan sak butuh tetap butuh aran pengaji. Anggap kadang-kadang makin niki penuh anten dengan merasa paling tahu, merasa paling pintar, merasa paling wasilah. Arak bahasa batur baja makin si paling niki. Nah niki alhamdulillah makin yang belum niki lengkap. Nah dawak sarang-sarang ucapan kalimatut tahmid, mudah-mudahan tiang pelungu sarang sami niki sahadir termasuk kriteria hamba Allah sa'abdan syakura. Dawak sarang-sarang alhamdulillahi rabbil. Kedua, selawat serta salam dawak sarang-sarang tiang pelungu sarang sami ucapan maring disebut Nabi tiang pelungu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam
palengkak lek jalojo lamun tetu pada girang bilang majlis daun pada basopo. Alhamdulillah. Bingung keniki napi jaga kesampaian. Sebenar baru saat niki sampean insya al mukarram abah anda tunggu Ibnu Hadir cukup sangat. Nggih. Lagu niki pokok tunian manda tolek pak kedua niki. Nggih. Jarin tiang puluh sarang sami niki sami jamaah. Penoan makin niki penoan ten kelalua. Penoan ten tegirang kelalia. Nggih. Tatu napa ndik? Arak marak menika lapu jaga badi. Nggih. Sebutan. Bahasa Nabi nggih. Arak dua nikmat. Sagirang lalu manusia tok penok tok lale, penok lalu tok mencoba lek nikmat dua niki. Nggih. Ya tok paling penok tok girang lale. Sampai nieu sak pertama as-sihah. Ketiga tepai sehat wal afiat. Nggih. Sampun 15 menit niki. Pertama sehat. Ketika tiang puluh sarang sami niki tepai sehat, apakah uah apa gira tegunaya nasihat niki si ibadah boyak reden Allah Ta'ala. Wah dapat ndik mikir marak menikah. Nggih, anak sak bertendakan doang kau. Arak sak berusaha doang kau. Arak sak hitung kepeng doang kau. Arak sak hitung utang doang mau gawe. Nggih. Sangka sak bilang bulan sak penolak utang niki sak bilang bulan arak tukang tagih. Sak bilang minggu arak tukang tagih, sak bilang jelo arak tukang tagih. Nggih. Arak nika lek balik. Balik nika lek balik. Arak dengan ibu-ibu berdua napiara. Arak doang nama niki oleh bang belik bang kodek lantung baluk embi si utang arak doang nama. Sak bilang bulan arak tagih ya arak, sak bilang minggu arak, sak bilang jelo arak. Musaking sewa tempayu semamun sili menggah. Kamu ni dinda, oh ni. Sak bilang bulan arak tukang tagih, sak bilang minggu arak, sak bilang jelo arak. Coba le ma'ruf boyang ke bank sak bilang menit boyang kau. Nggih, nyolok-olok empan. Sangka syukur tiang pulunguh niki tepai sehat makin marak niki dan tiang pulunguh ngiring. Tetap lumbar ngaji. Adik tetap sujud lek bawon dunia. Nggih. Batik Bali arah empat bubut nyujud lek sabia manik nabi lek dalam kitab sila sujud lek bawon dunia. Nah niki si tegunayan sehat yang pelunggu. Nggih. Ada yang sebanding gamak menuntut tekeras di dunia, adik tekeras oleh agama. Dendeng kalah agama si dunia. Dek tuah apa? Dek tuah ya silik, ya bertendakan, ya berusaha sila doang. San kembe
demin tiang pelungguh niki tepai capulih rizki harta sak penuh ya jari langan sayang taat gawe sedekah adik boyak reden Allah Subhanahu wa taala. Lagu ni jamu pelit gah pelit mu cecen malik. Apalagi dengan sak sombong mun sak sugih jarak kanggo nu sombong lagu tetep silih niki lagu ni wah sombong jeleng arak berdua kulkas aku tu balik rombong es kena angka nu ila-ila doang nggih dia sak pertama napi baru nikmat sak giran terlaleh teduk oh wah durus sak bilin tepi ram wah niki oh dia narak oh dia cara dengar niki sabar susah berbenten te arek te jauh ulek bare hasil tengaji mon bilin piram din cara kerungua ngonek-ngonek jam belah tipa belah galang dikina isah lamun kendek barang lo pun din cara dah barang tengaji barang ngaji kena gitu aro lain-lain doang. Sak pertama dot girang lali adalah nikmat sehat. Sak kedua wal farok bahasa Nabi nikmat keluangan waktu. Kegunaan waktu untuk baca sedik man datang toh luang sedik man datang sempit nggih teruna sedik man merari noh teruna itu merari dedara sedik man merari niki iru sedik man mau mati nggih sangka iya niki tegunaya ne waktu kendek sabare ketika tok pedas saluran nikmat sehat ketika tiang pelungguh niki tempuh haram penyungka penyakit demen sakit napi basa atau napi girang basa lamun jaga sakit arak waktu ni nyakan sakit ketuaan waktu sembahyang wah ngebang pendek nyakan sakit ane mubareh mun sehat ja la ilaha illallah nggih lek begedeng doang jarang beh ge tau mamot tetek bu nggih lamun sehat lamun sakit mele dak bersedekah oh ni demakai wudu oh ni nggih pas nyaga sakit barang mun sehat lagu iya searan manusia penuh lalu ente teingkar janji sangka nyocok 1000 janji lain arab tepati nggih jelas niki arab pira sak baru digirang lalai embe sak dua kanca waktu sak lem sempat luang jelas niki lamun jelas jak niki yang bau matur mudah-mudahan bermanfaat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.